Sit arkeoloġiku fir-Rabat taħt theddida ta' żvilupp wara li l-MEPA 10 tiem biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali approvat permess sabiex jinbnew 3 villas. Fis-sit instabu fost l-oħrajn f'dalijiet illi jidhru li huma kartrazz u anke oqbra. Il-MEPA approvat il-permess anke jekk imur kontra il-pjan lokali tal-Beach ta' Malta maħruġ mill-istess MEPA. Anka l-bord tal-appell tal-MEPA qal li huwa tal-fema li dan is-sit m'għandux jiġi żviluppat għal fatt li fost ħwejjeġ oħra jinsab fl-Urban Conservation Area tar-Rabat. Is-sit jinsab fiż-żona magħrufa bħala it-Tafal tal-Imdina fil-limiti tar-Rabat u jifforma wkoll parti mill-Green Buffer Zone tal-pjan lokali. Iż-żona tinsab ukoll wara numru ta' djar residenzjali fi triq George Borg Olivier li huma xtraw dawn il-proprjetajiet minħabba li skont il-MEPA ma jistax isir żvilupp fuq din l-art. Is-sit fejn qed isir dal-iżvilupp, jew fejn ħajsir dal-iżvilupp, huwa il-foundations, jiġifieri il-pedament tal-Imdina l-Antika. And we are really concerned about the building that is going on, pandemonium building, when there's so much empty property and so on, and especially on heritage sites. Waqt konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-aċċess għal post tal-iżvilupp huwa mill-grada ta' Luton House, dar tipika Maltija tal-bidu tas-seklu 20 u hija waħda mill-ħafna proprjetajiet skedati fir-Rabat. Dawn huma kollha każijiet li qed iħallu impatt ħażin fuq l-ambjent rabti u aħna bħala kunsill għandna d-doveru l-obbligu li l-ambjent naturali u rurali għandna nipproteġuh. L-awditur tal-MEPA Joe Falzon qal li l-applikazzjoni għall-iżvilupp tmur kontra ir-regoli ambjentali li għandha l-istess MEPA.